kadi wala nafi tori imo muni makkado ale de handi na jero be me ko be maki de ustaz musu ale de jero be jam be jam islamiyya madina kulliyatul hadith ale de meino kuma de senti la media ale handi be ko ni non dira do masder ale de ko ni gandal hadith ngal إن شاء الله تعالى فتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما. اللهم أنت مؤلم آدم فعلمنا، وأنت مفهم سليمان ففهمنا. اللهم يا عليم يا حكيم فعلمنا علما نافعا والحكمة والبيان. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. أما بعد، فأهلا وسهلا بطلاب العلم إلى هذه المحاضرة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله. في هذه المحاضرة التي سنتدارس فيها بإذن الله جل جلاله علوم الحديث، ونأخذ من كتاب التذكرة في علوم الحديث للشيخ ابن الملقن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيما أقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا مصيبة جلبة بعد يتولى الله جل وعلا إذا جلا دون الأدمية محمد صلى الله عليه وسلم toroɗen Allah yo waɗo jam e kisi e dow o ko hoje meɗen, o yaafo kadi o yurme ɓe sahabaɓe makko e kala ñentimɓe sunnane laaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ha e ñalande joddi. aray so ɗum ɗo feƴƴi, eɗen toro allahu jalla wa ala yo yaafo ɓe karmokoɓe meɗen, ɓe wonɓen jannude ka diina, ɓe andina en ko honno rewirte allahu subhanahu wa ta'ala e hoore gandal e hoore laaɓal. yo allah o yaafo ɓe, o yaafo kadi ɓe mawɓe meɗen ɓe holluɓe en ngol laawol ɗo e nder muyɗe allah ɗen. si allah ono muyno mawɓe meɗen ɓen ko e école français ɓe windeyno e maɗum gandal goo ko wona gandal diina. allah o muuyi subhanahu wa ta'ala, o fewini ɓe mawɓe meɗen ɓe holli en ga gandal diina nde tawata hande hiɗen wawde nafude julɓe ɓen e nder gal gandal ɗo. ɗen toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah yaafo ɓe mawɓe meɗen kadi kala ko jangueten, kala ko janneten, allahu waɗa ɗum ɗon ka misane hasanat maɓɓe ñande dargal ɓa nder bawgal allah ngal ko kamɓe woni sabu famugol en gal gandal ɗo. are nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam kala mo on mo allah on falanamo ƴere o faminaymo diina makko kan. janngugol gandal diina kan, yaha e majlis seenoka juulurde, janga yaha école franco arabe, janga ko moƴƴere molanande nde allah on subhanahu wa ta'ala falante jeeyaɗo on. sabu ɗum allah o inni yu'ti alhikmata man yasha wa man yu'ta alhikmata faqad utiya khayran kathira. imam malik rahmatullah alayh ɓe maki alhikma ɗo
ko faamugol diina kan neɗɗo kala mo allah o muyani tawa o janngay ka diina ɗo o faama haray allah on hino faalanamo moƴƴere ɗuuɗu nde ɗen tori allahu subhanahu wa taala yo ñiiɓin ɓerɗe meɗen ɗen e dow ka diina ɗo e dow janngugol ka diina ɗo. haray si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe eɗen jokkita darsu meɗen o ko fuɗɗa hekkiyankin ha hankin e hande e ɗen jantade noneji ngal gandal hadis ɗo gandal sunna en jantike ha ka alhadisul mawdu hande inchallah en fuɗɗoto ka alhadisu almaqlub kon none ɗon hawrata none nogay e nayaɓo on 24e none on inchallahu taala yeru ko fina kon somi faljali ka konte ila ko fuɗɗa ɗon ha ɗo almaqlub ɗo hawrata nogay e nayi on yeru ko fina kon ceernoɓe maaki rahmatullahi alayh wali walidey qala walmaqlubu wa huwa isnadu lhadithi ila gayri rawih ay alhadithu almaqlub huwa an yusnida rawi alhadith hada alhadith ila gayri alladhi rawahu mukhti'an aw nasiyan yusnidu alhadith ila gayri qa'ilihi ila gayri shaykhihi wa yusamma hada almaqlub li'annahu qallaba wa ghayyara ka'annahu ja'ala ar-ra'sa rijlan wa ja'ala ar-rijla ra'san yusamma al-qalbu. طيب والمصنف ذكر نوعا من أنواع المقلوب وهو أن يكون القلب في الإسناد لكن المقلوب أو الحديث المقلوب يتناول القلب في الإسناد ويتناول كذلك القلب في المتن لأن أي تبديل أو أي تقديم وتأخير سواء كان في الإسناد أو سواء كان في المتن فيسمى قلبا أو فيسمى المقلوب الحديث المقلوب. لكن المصنف رحمه الله ذكر نوعا واحدا وهو الذي يكون في الإسناد. طيب لذا يمكن أن نقول يعني الحديث المقلوب هو المخالفة بإبدال أو تقديم وتأخير حتى يدخل فيه السند ويدخل فيه أيضا المتن. طيب ففي السند مثلا لو كان اسم الراوي سالم الذي يروي عنه الحديث يبدل سالم بنافع هو يسند الحديث إلى نافع والصحيح أنه هو روى الحديث عن من؟ عن سالم فهو بدل فيسمى هذا الإسناد المقلوب. أو يكون في المتن كما ذكرنا المثال أمس في حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في آخر الحديث. قلنا في صحيح مسلم الراوي قلب الأمر في آخر الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هكذا هو قال. إذن فهو مقلوب في هذا المكان والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن هذا أيضا المقلوب. أو يكون في الإسناد والمتن معا مثل ما جرى بين الإمام البخاري والبغداديين. تعرفون الإمام البخاري بلغ إلى درجة أمير المؤمنين في الحديث وهو آخر درجة للمحدثين. إذا قيل فلان
أمير المؤمنين في الحديث هو آخر درجة لا درجة بعدها، الذين بلغوا إلى هذه الدرجة قليلة، وإمام بخاري من هؤلاء. فكان يغار منه بعض أقرانه، فإنما سمعوا منه وقيل إمام بخاري أعلم الناس وإمام الدنيا، فأراد البغداديون أن يمتحنوه يعرفوا هل إمام بخاري على هذه الدرجة أو ليس كذلك. خلاصة الكلام، فأتوا بالإمام البخاري ثم قدموا بين يديه 100 حديث قلبوها، فجعلوا هذا السند لهذا الحديث وهذا المتن لهذا السند، لخبطوا الأشياء، ثم قدموا هذه الأحاديث الملخبطة في أسانيدها. فقال الإمام البخاري أي حديث يعني ذكروه للإمام يقول لا أعرف هذا الحديث بهذا السند، لو كان كذا وكذا وكذا لقلت به. هم قبلوا إمامة الإمام البخاري رحمة الله عليه. فهذا إذا كان لأجل الاختبار والامتحان فجائز، أما إن لم يكن كذلك فهو حرام لا يجوز إلا عن سبيل الاختبار. يعني قرابين لهذا مصيبة جلبة سينما الحديث المقلوب كو انر حديث اون يتاو كو حديث فيلا دو تاوا انر فيلا حديث اون فيلي بي حديث اون هينو فالجي سانزيتي goddo e fillibe hadith on ka tugorde hadith tawi inde o tigi nyanko kaari o sanza den inde don o damba hadith on e goddo go tawana o mo nani hadith on juude mudum ma dum o nasu hadith on tigi hara ko iyal hadith on sayno filloto hadith on o falja kongol gono ton o sanza gol don wadda kongol go are no wiye al hadith al maqlub wana hollirden non hanki ka hadith be jeddobe be Allah on addata ko doyidi arshi makko nyande lakara jango ka sakkitode hadith wobbe go filli hadith on be inni e gorko ittudo sadaka o ittiri nano makko ngon sadaka o suudi hande tawata nyamongol andata nanongol ko yeru jeli itti tawano kongongol nanon ardi ka hadith kongongol ko ardi wonne man o itto sadaka do himo suuda sadaka makko on pandi hay nanongol anda ko jelu nyamongol itti o da non sanziti o inni nyamongol anda ko jelu nanongol itti dan fa yusamma hada al hadith al maqlub. طيب وبعد ذلك قال المصنف والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويتحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي وبالسماع والنازل وهو ضد العالي. طيب yaari ɗo e none goo e noneji ngan gandal hadith ko wiyete al-ali wan-nazil. Al-ali wan-nazil ko gandal jokkungal fi sanad fi tugorde hadith on ko sayi hombo wiyete o hadith ɗo al-hadith al-ali ko sayi hombo o hadith ɗo kadi wiyete al-hadith an-nazil. Al-hadith al-ali si tawi filliɓe hadis on tugorɗe hadis on hino fanɗi ha hewti ka winduɓe o hadis ɗo ka nder deftere maɓɓe yeru wonɓen filliɓe hadis on ila e jooma nde deftere ɗo ha hewti nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓen filliɓe hadis ɗon si tawi ɓe fanɗi si tawi ɓe ɗuuɗa haray on sanadu ɗo wiyete sanadu aali fi hennu
filliɓe hadis on si tawi ɗuuɗa haray ɗon hino ɓura hoolede faljere nden ɗon fanɗay ɓa si haala eggama pandi si tawi ko ɗiɗo nanira tato ha winda ɗon kadi haare faljere ɗon hino fanɗi ɓuri si tawi ko 10 eggi haala kan si winda ɓa haray no hula si 10 eggi ka haala ɗo tataw nder ɓen 10ɓe ɗon goɗɗo ko faljuno nder ton amma si tawi ko tato eggi ka haala ɗo si haala ka winda haray ɗon limore nden no fanɗi joni ɗon faljere nden ɗon haray yawata natude hino ɓuri si tawi ko 10 filli konngol si hadis on winda joni awa si tawi limore nden no fanɗi ɓen filliɓe hadis ɗon hara tawa ɗuuɗa si hadis on winda ko ɗum wiyete alsanadu al ali maɗo al hadis al ali amma si tawi no ɗuuɗi ko ɗum wiyete annazil joni heɓugol noon sanadul ali ka juuɗe karamo koɓe hadis arɓe hiɗuno ɗum moƴƴano janngoɓen hadis no yiɗi sanadul ali moƴƴa déjà oɓe go si a wallini mbuuɗi e si a wallini heɓugol sanadul ali a tawi ƴettigol sanadul ali hino ɓurani ɓe ƴettigol mbuuɗi fi henno ɗum ɗo junneɓe valeur sabu noon karmo koɓe maaki wa huwa fadilatun marghubun fiha ɗum ɗon ko ɓural noon hiiɗangal kadi nde tawata filliɓe hadis men ɓe ɗuuɗa an kadi sa fillike ɗon hare tawa ko ɓural tawede e nder ɓenɗo maɗo fillagol hadis hara tawa filliɓe hadis yeeso maɗa ha e neraɗo ɗuuɗa ko ɓural noon hiiɗangal kadi karomo koɓen hadis bus no yiɗi ɗum noon tawi joni ko honno noon ɗum ɗon ani heɓorte yani ko laawol hongol ko sahi hombo wiyete hadal sanadu ali ɓe maaki wa yutahassalu bil qurbi min annabiyi sallllahu alayhi wa sallam ko ɓattagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawata hakkunde maɗa filliɓe hadis on ha hewta nelaɗo ɗuuɗa hara tawa ko tato ko nayo ko joo no fanɗiri wo ko noon o tijon heɓirta ngal ɓural ɗon harata ko ɓattagol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa min ahadi l a'immati fi l hadith ma ɗum yo taw ɓattagol mangol wala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam amma ka eggugol o hadis ɗo tawa ko karmokoɓe kumbaluɓen ka hadis ɓattagol ɓen ɗon tawa fillagol ma hadis hakkunde maɗa e ɓe karmokoɓe ɗo kadi lolli ɓen hakkunde moɗon ɗon ɗuuɗa ha wona imam malik al-awza'i wa sufyan al-thawri wa shu'ba مثل هؤلاء يعني من كبار المحدثين سيافلك حديث سيأجي حديث جيرون بيدو تواتا ko goto ɗiɗo tata wona hakkunde moɗon haray wiyete kaari heeɓi sanadu ali fulanu ene ndaw sanadu ali ila l'imam malik ila shu'ba ila al-awza'i hada yu'ti al-muhadditha manzilan rafi'an yuqalu laysa baynahu wa bayna al-a'imma illa 2 أو 3 أو 4 طيب إذن laawol ɗimmongol noon heɓugol ngol sanadul ali aw an takuna qariban ila wahidin min a'immati alhadith wa kadhalika wa bitaqaddumi wafati rawi aw annaka tarwi alhadith an shaykhin tuwfiya qadiman fillagol hadith e karmo koɓe tawata neeɓino ko ɓen ɗon feƴƴini sa fillike hadis juuɗe ɓen ɗon hara tawa ene karmo ko maɗa ko ɓen ɗon tawa le neeɓi ko ɓe feƴƴini ɗum ɗon junne kadi oti jon kadi sanadul ali amma si tawi karmo ko maɗa filliɓe hadis on neeɓalo ko feƴƴini haray sanad mo joguiɗa on ko sanadun nasil joni amma si tawi ko juuɗe ɓeeɗa ɓe feƴƴinɓe neeɓi ɗa fillo hadis ha hewta ɓen ɗon haray otijo kadi heeɓi ɓural tayib mathalu dhalik qala mithlu man sami alhaditha an 3 an shafi'i an l'imam malik
فهذا مقدم على من سمع الحديث عن ثلاثة عن قتيبة عن مالك. لماذا؟ لأن وفاة الشافعي مقدم على وفاة قتيبة ب36 سنة. إذن من روى الحديث عن الإمام الشافعي عن مالك فهذا روايته أعلى ممن روى عن ثلاثة عن قتيبة عن مالك. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي توفي ب36 سنة قبل وفاة الإمام قتيبة. طيب، كذلك وبالسماع، أو أن تكون سمعت الحديث من شيخ توفي قديما، أو سماؤه أقدم من سماع من دونه. إذن فكل ما كان قديما يصبح عند الراوي سندا عاليا. أما إذا كان سماؤه قريب إليه إلى الراوي فسماؤه ليس قديما، فهو سمع ممن فوقه فقط أو من شيخ شيخه، فهو سمع من هؤلاء لكنه لم يسمع عن من فوق هؤلاء، فيكون عنده سند نازل. فهذه هي الطرق التي يمكن للمحدث أن يحصل على السند العالي، وهي فضيلة. لكن يعني ناهو اللغول وعندما ناسي حديث نسل ما رسي وسلا وهي بقول بورال قال بورال دوي دنكو في هنو no jama on fandiri wo ko non ɓura tanƴineede faljere nden fanɗe, no ɗuuɗiri wo ko noon kadi ɓura tanƴineede kadi no gasa ko faljere nden ara. jewna sen daari al-imam al-Bukhari ɓe jogi sanad aali, ɓe jogi sanad nazil. ɓe jogi hadisaji goo tawa ko woni hakkunde maɓɓe e nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko tato. سمى هذا ثلاثيات البخاري. أرى حكنا إمام بخاري أن لا ركعته. نودي كدي سند عند الإمام بخاري دتاواتا وم بحكنا إمام بخاري أن لا رك كبنجيناي. إذن رواية تبتدون كنجيناي ون حكنا إمام بخاري أن لا رك صلى الله عليه وسلم عندهم كإسناد نازل. أما سند تواتر دون حكون إمام بخاري أن الله صلى الله عليه وسلم قطته هذا سند عالي. سمى هذا من ثلاثيات البخاري وذاك من تساعيات الإمام البخاري، أي الذي فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الرواة. طيب، لكن كما قلنا fanɗugol fillotoɓe hadis on yo taw kadi sanadon ko muttasil. nayi otuñon kadi montutun inne joni ara tawa yani ka yimɓe jeynayi on ɗon oti jon ara joni ɓa innama sanadul aali kon ɗon woni ɓural joni habde kupe joo ma ɗum itten jeego ha heddo tato lianna hada fi fadila. سيدوني هاري الحديث لا يقبل. لماذا؟ لأن فيه انقطاع. كيتاو هارا بيتا تو بيدون كادي كو بأسانيد متصلة. نا يوتي جون كوبونيتون في ياهب دون سياواد دون كدا هاري تجرح. أراي يوتي يالتيني كادي حديث من الأحاديث المتصلة إلى الأحاديث المنقطعة أو المعلقة أو المعضلة كما أخذتم هذا في أول الدرس. طيب، بعد ذلك قال المصنف والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد، وفيه تصانيف أي فيه مؤلفات. هذا الباب التصحيف فيه مؤلفات وفيه كتب. طيب، التصحيف أو الحديث المصحف
هذا يكون تغيير في اللفظ. الراوي يروي الحديث لكنه يخطئ في ألفاظ هذا الحديث أو في سنده، يعني في اسم الرواة. هو يغير اسما باسم لكن بالحروف، ليس بتبديل الاسم كاملا، يعني التغيير يقع في اللفظ. أما لو غيروا باسم آخر بكامله هذا يسمى المقلوب، يعني هو الذي أخذناه قبل قليل. ko sanzugol bindongol imma kamase ma ɗum tawa ko harfere nden tigi change ko ɗum wiyete alhadithu almusahaf e maki wa taratan yaqau fi lmatni. sayigo hino ara tawa nden faljere ɗon o ari kaka iyal hadis on tigi ari tawa ko nassu hadis on faljere nden ari. sayigo kadi hino ara kadi tawa kaka sanad, yani kaka tugorde hadis. joni si faljere nden ari ɗon are on hadis ɗo wiyete alhadis almusahaf, golle nden faljere ɗo wiyete التصحيف. مثال ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، الحديث المعروف. طيب، فقد صحفه وقع راو في تغيير شيء من هذا فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا بدلا من 6. o hadis mo anduɗen onaman kala horuɗo suumaye on o gayni o jokkintini suumaye on balɗe 6 e nder juldandu wa'ay otijo heɓe baraji wa horuɗo hitan nden fof. joni ko ni hadis on arde filliɓe hadis goo falji ka wiya ɗon o hoori 6 o falji o sanzi kalima yani 6 e chey an ɓaɗodiri ka bindol o falji kanko inni kala horuɗo suumaye on o jokkintini kadi suumaye on kadi ñalaɗe chey an ñalaɗe seeɗaji no na wonde ñalla na wonde balɗe 2 tawa noon ko ari konko hadis ko 6. joni on hadis ɗon yuqalu hadisun musahhafun. limadha liannahu waqa'a taghyir fi lafdhi alhadith, ɓe sandidiri 6 ɓe waɗi shay'an. ɗum ɗon ko altashifu fi lmatni. tayib, amma altashif fi lisnadi مثال أن يروي الحديث عن العوام ابن مراجم ثم جاء راو من الرواة فسمى هذا الراوي فقال عن العوام ابن مزاحم ɗako murajim ɗako muzahim wa sahafa ka wonno ɗo ra on kanko o toɓɓi ra on, sa toɓɓili ra on aray woni za. murajim jim on kadi o itti toɓɓere nden ka jim joni woni him asbaha hande kadi muzahim badalan من مراجم. فهذا أيضا يسمى تصحيف في الإسناد. نقول فالجرن. طيب، سايقو كدي تصحيف أرى حرة وكو فهم الحديث. سايقو تصحيف أرى في الفهم.
harata ko famugol hadis on kadi faljere no ara toon. مثال ذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة. نلا دو هينو هادي mo yani ko jamma mo bandirta nokku go woni ko yewtere fi aduna maɗum ko yewtere goo ñande juma aɗonde juma on juulede fi hennu kulol watta yimɓe ɓen jokku nden yewtere ɗon woni ko ɓe moɓodir ɗon haaleere juma on feƴƴa maɗum ha ɓural dawgol ngol ka juulugol juma ɗum ɗo yaaha acca ɓe tawi hoɓɓe go jangi on faami attahliq kamɓe ɓe faami ɗum ɗo halqu sha'ru ras fembugol hoore nde sukkundu nun ka hoore idda o inni o ilaminani o hadis ɗo mi waɗno 40 sana lam ahliq sha'ra ra'si qabla salati ljuma mi waɗno duuɓi 50 si tawi mi falama fembade ñande juma mi jaɓata fembagol ɗo e juma on juulede ko si juma on juulama simi fembo fi hennu kanko mo faami attahliq wata goɗɗo fembo ɗo e juma on juulede idan hada aidan tashifun في المعنى. إذن فيسمى فهمه هذا وتفسير لهذا الحديث التصحيف في المعنى. طيب قال وفيه تصانيف سنداري كحاشية ليغا دفت واللفات في الأحاديث المصحفة أو في التصحيف بجانتان تدون. ثم بعد ذلك ذكر المصنف في النوع 28 والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. نعم oɗo kadi ko newne goo none taweteɗo kadi hino himmi moƴƴa ka gandal hadith ko wiyete ko mukhtalaful hadith ɗum ɗon ko hennuno ko nde tawata hadisaji ɗiɗi eno ari tawa ɗe hadisaji ɗo ɗiɗi hiɗe lurri ko feeñi kon tawa sa jangi ɗe hadisaji ɗo ɗiɗi o hadis ɗo ko tindini kon e o hadis ɗo ko tindini kon a tawena gootum joni si ɗe hadisaji ɗo ɗiɗi noon lurri ko feeñi kon haray ko marɗen ɗon golle ko piiji tati. al awwal waɗugol ngol ko wiyete kon aljam'u ko moftugol gollitira ɗe hadisaji ɗo ɗiɗi kala imma goton wona hadithun amun goton wona hadithun khasun mawɗo oɗa wona hadithun mutlaqun oɗa wona hadithun muqayyadun tawa oɗa hadis ko piiji moftiɗi busjanti fi muɗum hadis ɗimmo o hino hertini piiji yogaji e nder ko ya hadis ɗinɗini ko tawa lurral ala kono noon si a daari ko feeñi ko e hadisaji ɗe ɗiɗi anne hadisaji ɗe ɗiɗi ɗe lurri idan babul jam si tawi ɗum ɗon no gasa si tawi ɗum ɗon gasata ɗoti yo yaha ndaara no gasa awa ɗe hadisaji ɗo ko goto no woni nasikh goto no woni mansukh oya hadis hino immini ñawore oya hadis ɓawo nan wonir noon ka qur'an annasikh wal mansukh موجود في علوم القرآن فكذلك الناسخ والمنسوخ موجود في علم الحديث. طيب si tawi ko ngal damal ɗon kadi are ɗon kadi probléme iwi en andi oya hadis ne immini ñawore ndeɗa are ɗo lurral ngal iwi hande kadi en faami nahnu fi babi nasikh wal mansukh si en daari le tawi ɗo kadi en wawata innude oɗa ko nasikh oɗa ko mansukh tawa ɗon gasata joni en are
ka at-tarjih ha awa ko dollugol goto e hadis on e dow oɗa inne awa sen ɗaari o hadis ɗa no mari doole oɗa no ardine e dow o hadis ɗa joni kono ko ɗi laawi ɗo tati duwa gollitirede ka mukhtalaful hadith fi hennu fomu ko mako nelaɗo sallallah alih w sallam so tawi hadis aji ɗiɗi kala no silli nahnu natkallam fi hada albab amma ida kana hadithun daifun muqabila حديث صحيح انتهينا من الكلام نأخذ الحديث الصحيح ونترك الحديث الضعيف لا نتعب أنفسنا نحن نتكلم عن حديثين صحيحين مختلفين في الظاهر سنادو لور الألا حقنا ما كوجي نلادو صلى الله عليه وسلم ابن خزيمة وكان بيقولي يوتو في نقال دمال دو موجة e karma ko be hadis ben odun saaji ko be inno ɓen hadisaji ɗiɗi hino lurri addanelande si ɗen hadisaji ɗon hewti ka nga mi etta haade famodira joni koye goto e ɗi laawi ɗo tati ɗi jantiɗen tayib joni sen ƴetti ɗo ñan par exemple hadis wi ɗon la adwa wala tiyara hadis wi ɗon firra min almajzum firaraka من الأسد طيب لهذه ساجد دي سنداري في الظاهر فيه التضاد atau hadis saja diri ida lurri hadis arano hino riwi raɓingol goɗɗo nawnare no yani goɗɗo raɓinta goɗɗo nawnare oye hadis no tindini si goɗɗo yii ndangujo nawnuɗo nden nawnare ɗon ha hara tawa ñaami ɓandu ndun wonde mana ya dogumo wano dogirta noon yani ngayurri joni ko fino dogotamo ko fito raɓine ka ko fito waɗe goɗɗum te ɓeeɗa inni ko honno sa dogimo ara ko fito raɓine o hadis ɗa inni goɗɗo raɓinta goɗɗo nawnare tawi ɗon kono watte ɗulle dalil ala innugol ngol oɗo ko nasikh oɗo ko mansukh ma ɗum tarjih kadi ala ɗe hadisaji ɗo ɗiɗi kala ko sellude joni mada namal biljam'i bayna alhadithain idan hada min babi muhtalafi alhadith joni noon kono waɗirten no jam kanmo koɓe maki haala juutugana nder tan ala natude détail ji ɗin fof mum fi waɗa en heɓu tan seeɗa hadis innu ɗon goɗɗo raɓinta goɗɗo nawnare wonde mana ɗe nawnaje ɗon raɓay ɗin goɗɗo ɗi wawata raɓude hewta goɗɗo go si wona e muyɗe allah ɗen subhanahu wa taala si allah no faala o tijo wondade joni e nawnuɗo nawnare raɓayde goɗɗo kono wonon ɗo waali ɗon e danki wooti ñaami ɗon yari ɗon piiji ɗin fof mara ɗon nawnare ne hewtatama an corona ko feƴƴi ɗon no feƴƴi busraɓirama koto buskal wondi kadi yimɓe wonde ɓe corona fof heɓali ɓe ɓen ɗon firri on hadis ɗon noon wonde manna awa si innama nawnare raɓinta goɗɗo ko waɗata woni sina hara ko allah o muuyi oye hadis tindinɗoɗa ya dogu on dangujo fin dogotama ɓeɗo inni ɗum ɗon ko fanda nawnaje goo hino tawa e saabu raɓingol nawnare nde hewta goɗɗo go ko si a ɓattike mo hewtete bi idnillah hino wona saabu nde hewte bi idnillah kono na forcé kadi wonde mana sa ɓattike mo awa hewtete joni noon fi woɗɗitagol sikkugol awa ko si a ɓattike mo hara hewtete ronka fawogol e allah subhanahu wa taala anda awa joni hay si a ɓattike mo on non ko saabu on tunno allah no wawi muuyude ɓattoɗamo ronkamo hewtude kono an noon si a sikki si a ɓattike mo to hara hewtima a joni woɗɗitomo ɗum noon ko tafsir gono joni noon tawi lartidino ɗuuɗi moƴƴana wiide e raɓɓidino to fiwata détail o juutu joni ɗo mono humpa ko heddi kon o janngoye damal ngal e hadisaji ɗen no yaaji moƴƴa noon aywa tawi ɓe signali ɗo
sinnama dangujo ko fanda ko nawnare ɗamajal mo nangi ñaama kolli ɗin ha yawtoya tawa kollu koye fof no kupa ha nan ko on mo nawnare ne nangi wiyete dangujo nawnare tiki wiyete ɗamajal. Tayib joni wona sen daari o hadis ɗo ari hadis ko nelaɗo sallllahu alih w sallam haɗa ɓe haɗayno sahaba ɓe fewde islam on fuɗɗa wonde manata gooto juuroyo berɗe ɗen fi hennu fewde islam on ari pet har yimɓe no yalti e shirque ko neeɓa hiɗen andi le hino tawa e laawi shirque ɗin juuragol berɗe ɗen ɗum ko laawol shirque noon ko ɗum mo hakkilali ko damal ngal yaajina pandi o yimɓe ɓe yanoye joni e shirque ko ɗum ka islam on fuɗɗa pet fi wotingol ngol yimɓe ɓen woɗɗitagol ngol shirque har no haɗa juulagol berɗe ɗen si goɗɗo wattinama lanni son iwi to nde ñande mo goto yahata ko berɗe ɗe fi hen noon tawi hino lolluno rewgol fureji ɗin fureji waliyaɓe ɓen karmokoɓe jannguɓe ɓen tedduɓe ɓen mokkoɓaɓe ɓen ka nder kabilaji si ɓe mayino yimɓe ɓe reweno fureji maɓɓe ɗi. Islam o noon ko ari ko yaltingol yimɓe ɓen e rewugol tagore nden naɓa ɓe ka rewugol taguɗo on joni noon ɓe haɗa juuragol berɗe ɗe ɓa tawi ko laawol no yewgol ngol ka shirque. Jama on faami hande kadi dina kan islam on andama ko Allah on du rewete nelaɗo maki sallallah alih w sallam haɗa mi haɗino on juuragol berɗe ɗen kono joni juure berɗe ɗen wona Allah. Joni o hadis ɗa hadisaji bus ari wonde manna tan jooro berɗe ɗen o hadis ɗo ari wonde manna en juuro berɗe ɗen joni kono watte ɓeynayi hadis arano on ko mansuhun ñawore on hadis ɗon immina hadis ɗimmo on ko nasihun ko o hadis ɗo immini ñawore hadis arano ɗen hadisaji ɗon kadi bus no woodi damal mu no woodi babu nasih wal mansuh ɗoti joni ɗuwa famude ɗum ɗon kadi fi wata jogi to hadis goto yaha janna ɗum ɗon tun maha ñawoje bus e dow o hadis ɗo taw hadis go no woodi hino immini ñawore ɗum ɗon tawa gandal kadi marufun an nasih wal mansuh si a andi ɗum ɗon a faljata ka ñawugol maɗa ɓaarey a mahata ñawore maɗa e dow hadis mo tawata ñawore mum no immina déjà joni sina ɗum ɗen hadis aji ɗon ɗiɗi kadi ko feeñi ko aynnayi hadis aji ɗon lurri kono tawa lurral ala nahnu fi babi nasih wal mansuh ka tammoɗa ka wiɗen joni a taway riwaya oya hadis hino mari doole ɓuri oya riwaya no ari qissa goto e sonnaɓe nelaɗo sallallah alih w sallam mi heggiti komboye maɓɓe wonde manna nelaɗo resi ɓe haɗa ɓe laawol hajju kono tawi ɓe horminaki taw fi hajju ngu tawi ɓe horminaki taw fi hajju ngu ɗon andi so woti jon so harmanike fi hajju ngu ma ɗum umra hino harmani dow makko hande kadi o resata woti yo resantake o resanta kadi goɗɗo go ha o gayna hajju ngu maɗo ha umra o gasa joni ɓen sonnaɓe ɗon filli hadis maɓɓe ɓa kissan ko hoore maɓɓe kamɓe tigi woni ɓe inni nelaɗo resinola tawi ɓe horminaki fi hajju goto e sahaba ɓen filli on qissa ɗon ɓe maki o nelaɗo resi sonnajo kaari har ɓe hormini fi hajju hada hadis wa hada hadis joni wa fihi ta'arud ɗe hadisaji ɗo ɗiɗi ɗe lurri joni ɗon kono waɗete nadhab ila babi at-tarjih al-murajjihat yani dollugol dalil e dow dalil goo ɗum no yeehi ha dame capanɗe murajjihat faqat dame capanɗe sa yeehi ko defte usul maɗum yani ko ulumul hadith a jangede toon ɗi ɗuuɗi moƴƴa hino tawa e muɗum ɓe inne tarjih sahibul qissa ala gayrihi mo qissa on feƴƴi hoore muɗum jeyi ɗon qissa on tigi si on ɗon jantike hunde konngol on ɗon ngol hino ardine e dow goɗɗo go filliɗe konngol ngol tawana hoore makko rewi ɗo yani ka resugol
resa ɓen tigi inni ɓe resu ɓe lanɗo ɓe resi an tawi ɓe horminaki taw en noon andi qissa maɓɓe on e an sifanaɗo qissa o ma ɗum daruɗo qissa on tun hino feƴƴa an e makko na on degré goto joni fa fi hada al bab yuqaddamu sahibatu l qissa ala gayriha joni ko riwaya maɓɓe en ƴettete ɗon e innata ɗon a joni ko nde gollidirde o hadis ɗo waɗiri ni hadis ɗo waɗiri ni a ɓaneno ɓagone inna ɓe inna e ala ɗi probléme hadis no ɗuuɗi hadis go si ari inna waɗire ni o hadis go inna ara o nano waɗirte waɗire ni ka woni fama a si a lekki ɗum ɗon fof si ɗafala yaltude ɗum ɗon fof janngu an kadi ma ɗum heɗoɗa jannguɓe ɓen kono wonti joni janggata o heɗota ko jannguɓe ɓen ƴewni koye nan tun hadis goto o créena hoore ma ko probléme ala o inna aywa maɗum naata e yeddodiral discussion ji ɓeɗo makirini ɓeɗo makirini yani lawol ngol no woodi fihi makhraj la siyama ngal damal ɗo muhtalafu l hadith yani nahtaju ilayhi kathiran kala yewtoɗo fi dina hino hatto jini e ngal damal ɗo a dina ka wata marsude ɓawo hadis o wawata marsude ɓawo hadis o hay paago to goyi ko ɗum inchallah ka naduwa janngo ɓe addanayon toon yani jokkitagol ngol hadis waɗugol mo dalil e ruttugol ɓe innoɓe hino sellatugo jokkitoɗa qur'an joni hadis o goɗɗo wata dina ka wawata yawde paa goto ha yeɗu cuɓal ɓawo hadis joni si woniri noon damol go ne woodi ka gandal hadis ko wiyete muhtalaful hadis ko ma fama ɗum ɗon seeɗa fala yollutude ka fi dina sina ɗum wona heɗotoɗo probléme yo joni ka raɓɓinede haala ɗum ɗo woni si goɗɗo yi muhtalaful hadis hadisaji ɗiɗi ɗe tawata hiɗe lurdi ko feeñi kon kono joni si a naati ka détail ji ka tafasil a taway hadisaji ɗe lurra imma waɗen aljamu maɗum a tawe ko nasikh wa mansukh maɗum altarjih sa waɗi ɗum ɗon a yalta joni probléme ma si solution no fo si heɓaka tatawaqaf hatta tasila ila natija an no fo sa wawata a hewtal ka jamu a wawal wadde nasikh mansukh tawi a anda ɗum ɗon a anda tarjih an tatawaqafa tertoɗa taw landoɗa ha fama ko honno gollitirta ɗe hadisaji ɗon tayib no woodi damal ɓattingal e ngal damal ɗo karmo ko ɓe hadis goo hino waɗi gandamal ɗo e ngal ton fo mum damal gotal ko wiyete ko muskilul athar awi alhadithu al muskil hadisaji ɗe tawata firo hino satti firgol mani faamu on sa daari no feeñirno sa wiɗa firirde mo noon tawi no satti a wawatamo firirde noon joni noon faamugol firo ɗin hadisaji ɗon kadi e alhadithu lmuhtalaf aw muhtalaf al athar hino seedi seeɗa juuɗe karmo koɓe go ɗo ko yo taw ko hadisaji ɗiɗi ɗo ngal damal ɗo ko hakkunde hadisaji ɗiɗi amma ɗa hayso ko hadis goto faamugol on hadis ɗon tawa himo waɗi probléme ka faamugol mawɗo sa wiɗa firirde mo no ƴiyal ngal walori noon a taway yaada e tugale dina kan ɗum no wiye muskilul athar woɓɓe kono sendi hakkunde majji no ɗoɓɓe ko noon ɓe waɗi fo mum damal gotal muhtaliful athar wa muskilul athar waɗi fo mum min babin wahid almuhim tawi sabu ɗum ɓe maki sinnama almuhtalaf ko nde tawata ko hadisaji ɗiɗi arɗi lurruɗi ka mana muɗum ka firo hadis yeru ko feeñi kon fa yuwaffaqu baynahuma ɗe hadisaji ɗo ɗiɗi ɗe moftidire nokku gotum ɗe feppodire ma ɗum aw yurajjahu ahaduma ala l akhar ma ɗum hadis goto dolne e dow e oya hadis wona jantorɗen ɗum طيب بعد ذلك ذكر المصنف في النوع التاسع والعشرين في النوع التاسع والعشرين والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح ماكي سنما الحديث المسلسل
ko hadis mo tawata filliɓe hadis on sayno ɓe filloto hadis on ɓe haalay alhaali fillaniɗo ɓe hadis on ɗon koye alhaali hombo o wonno ko jooɗinoɗo har mo dari har mo ɓaari har mo moosude har mo wolude ka o wolno konngol go si o woli hadis on ɓe jantoto ɗiɗo taw ɗo ɓe jantade hadis on ɗum ɗon konno holli ko hollugol awa filliɓe hadis on naafi ƴiyal hadis on tun awa hay alhaali on no wayronomo hunji ɗum no naafi no fi hadis ha so goɗɗo iniɗo joni ñande ko karmo ko amen makanno men konngol har ɓe jooɗi ka juulirde ɓe ɓaari ka pliwal ɓe joguino téléphone maɓɓe on o woli on alhaal ɗon fof an tigi nano on a anday no ko wolte kon ɗo mo hunji few ɓa hayno ɓe jooɗorno no mo hunji konngol aray gon ɗon ɓurata junde pelli tallonde mana ko wolte ko machallah aray faljira ala e mum tayib kono karmo koɓe maaki wa qalla fihi assahih ino fanɗi noon kadi hoɓɓe goo jantotoɓe ɗi alhaaliji ɗo tawa no selli fiyenno hoɓɓe goo kadi no toon ɓe montay ani ɓe monta tun fi sa nani sikka machallah oɗo no hunji ay alhaali karamo ko ɓe tawana no way o inna tun fen usage makko no gongol ngol ɗo har ɓe jooɗi ɓe har ɓe joguina téléphone maɓɓe on taw goɗɗo kono ɗon on noon no maîtrise alhaala ɓuuri mo ina o dey usage en few no makko no gongol ngol ɗo har ɓe daranoki dey har ɓe daranoki har ɓe jooɗi ka saiside déjà tawi téléphone maɓɓe ɓeggituma ko suudu aray woni kaari konngol makko ngo inne no ɗon jaɓetake yo noɓɓe ko woolay ɓe labina sikka ara taw ɓe hunji hay mattuno on tawa yo ay koko ɓani sifade ɗon ni taw wona no wayri ɓe junni en no misal hadith mo nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam li muad ibne jabal inni uhibbuka maki ya muad inni uhibbuka la tada'anna dubra kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati o hadis ɗo nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe makadi muad ɓe inni muad fima no welala la welala moƴƴa joni noon lan wasiyoma gonkol ngol ɗo ka julde maɗa ka lannata ka juulugol ta terto gonkol ngol ɗo mi torikema allah wallitolan ka dewal maɗa e ka jantagol ma an allah subhanahu wa taala joni nelaɗo ardini taw innugol ngol muad iɗa welalan o hadis ɗo ɓuri kon ɗuuɗude fillotoɓe hadis o si ɓe fillanade talibaɓe maɓɓe ɓen ɓe inne kaari fulan inni uhibbuka haddathana fulan qala akhbarana fulan qala akhbarana fulan la tada'anna dubra kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik joni awa jantagol ɗum ɗon taw innogol karmo ko ɓe inno kaari no wela mo ha hewti ɗon non holli taw awa ɓe maîtrise gonkol ngol ɗo hara ɓe hunji hay ko woola kon taw aɗo hadis on ɓe hunji ɗum no naafi noon hadis on joni si waɗi hadis aji busno woodi ɓe wiye al ahadith al musalsala mawɗo al hadithu al musalsal tawa filliɓe hadis on a jantoto ko honnumɓe makuno maɗum ko e situation honno ɓe wonno fewno ɓe filloto o hadis ɗo joni kono wono ɓe makirno wa qalla fihi الصحيح وهذا ذكر مثل هذا الكلام أيضا ابن حجر الأسقلاني لذا قال قل ما يصح حديث بطريق المسلسل طيب ثم قال المصنف
والاعتبار وهو هذا في النوع 30. والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. قال والمتابعة أن يروي عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة. والشاهد وهو أن يروى حديث آخر بمعنى. لنوني جدوتاتي إن جوكندير كويتكم الاعتبار والمتابعة والشاهد. طيب ماذا والاعتبار؟ سنما الاعتبار في الحديث نقفاندا وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه. حماد بن سلمة وفي له حديث يعني كمثال هرا أو حديث له كو إجمو كو أيوب أنو قد يجي حديثه ابن سيرين أنو قد يجي حديثه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنار كندوني سند حديثه كندوني توغور حديثه. طيب جوني حماد سو أجي أو حديث له أيوب توا هباكا هاي أغوتو تالي بابه أيوب بابين janti ba sifa o hadis ɗo ɓaali wona hammadu tu wonnono janngude juuɗe Ayyub. joni so ɗum ɗon heɓaka wiyete hada al hadis o ala i'tibar fi hennu sanad o hadis ɗo fo mum hammadu ko filli e o hadis ɗo e juuɗe Ayyub ko kanko tun fillima tawatale Ayyuba no jogino taalibaɓe busu yusamma hada al-i'tibar. joni amma si tawi ko wiyete ko al-mutaba'a an yarwiya an Ayyuba ghayru Hammad wa hiya al-mutaba'atu tamma tawa e taalibaɓe Ayyuba ɓen woɗuno filliɓe o hadis ɗo sifa ko Hammadu filli kon net tawa onno kadi yani ko sanadu ko feere ha hewti e Ayyub. joni ɓennon kan no filli sifa ko Hammadu filli kon. joni sun ɗon waɗi ɓe inne hada al hadith taba'ahu fulan ko ɗon kadi wiyete mutaba'atun tamma fi hennu ɓe fof maɓɓe koye ceernojo goto ɓe tuggoye haala ka ɓe fof maɓɓe ko ceernojo goto ɓe tuggoye haala kan ay sawi taalibaɓe leyga no seedi. joni ko oɗa filli kon e ko oɗo filli kon juuɗe ɓe karmo ɓe ɗo fof mo ko konngol gotol. ɗum ɗo gadi ɓurte junude hadis o doole. amma sey ko antum filli hadis o ene yani e nder taalibaɓe ɓen koɗo tum filli hadis o walam yutaba sikkare seeɗa kono ida wajadta mutaba'atan tamma fil hadith yu'ti al haditha quwwa wa aslan wa yu'khad fi innata hadha al hadith faqad taba'a Hammad ghayruhu faqad rawa hadha al hadith an Ayyub an ibn Sirin an Abi Hurairah an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. طيب والشاهد قال وهو أن يروي حديث آخر بمعناه. أما كويتكم الشاهد كويتاو tugorde hadis on si jokkama si soggama aroye ha hara tawa ka sakkitori to sahabaɓe hino seedi
hadis on kadi o hadis ɗo e o hadis ɗo a taway kaka firo ɗi nandita, amma ƴiyal ngal tawi no seedi seeɗa. Joni so goɗɗo filiki ɗo joni hadis e sahabaɓe harata tawa ɗo joni ko Abu Hurayra, hadis go fille tawa ko Abdullah ibn Abbas, kono tawa ɗe hadisaji ɗo ɗiɗi kala ko hunde wotere nde woni tindinde. Joni sa jantike o e hadis ɗa a inni lahu shahidun, hadis ono mari seede, yani hadis go no woodi hino tindini sifa ko hadis ɗo tindini hay so tawi konngol ngol no seedi. Idan si tawi hara sahabaɓe no seedi wiyete hada alhadithu lahu shahidun, limadha li anna alriwaya tantahi ila sahabiyin akhar. Amma si tawi si soggama taw fo mo ko sahabajo go ton woni sakkitoroyade haɗa ɓe sertuɓe liga ko ɗum wiyete almutabaa. Amma si tawi ko sahabajo go filli hadis on yo taw kadi hara tawa ko ma'ana on hadis an mo jantiɗa karanu haray hadis ɗum on woni shahid li hada alhadith. طيب ضربنا مثالا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في الموطأ مالك، قال الإمام مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. lewru kala imma ko balɗe noga e jeenayi ma ɗum ko balɗe 50. joni awa saɓɓorde suumaye on si woni hara tawa jiɓi liɓi arani o ka saɓɓorde suumaye woni ko duule woodi ko ndiyan saaƴi ma ɗum ko goɗɗum goɗɗo waɗi hara tawa andaka si tawi lewru ndu dariki ma ɗum so tawi lewru ndu daraki. nelaɗo make sallallah alih w sallam watan howride ha yon lewru ndun si tawi ardiri noon goɗɗum ngo waɗi hara tawa on wawata yiide lewru ɗon yon timmin limore nde ay limore saɓɓorde sumaye on 50 ɓa lewru ndo 50 e go'o ala ka julɓe. ɗum noon ka lewru portoɓe mari 31 mawɗo 28. tawi o hadis ɗo hino ari e riwaya go ɓeni fa akmilu alchabana 30, timmine saɓɓorde sumaye on 50. o hadis ɗo o ƴantaki saɓɓorde sumaye, o inni tun timmine limore nden 50. tawi hadis wi ɗon timmine limore nden 50 e hadis wi ɗon timmine saɓɓorde sumaye on 50, oɗa hino wonana oɗa seede. هذا شاهد له. لماذا؟ سبنا حديث أرنوه عبد الله بن عمر، حديث دمو عبد الله بن عباس. جون أويا حديث هنا سيدة في أويا حديث دا. أما حديث أرنوه كجانتي دا جوني سيكو سند فومو كو ابن سيرين أن أبو هريرة كنو ليغا بسيدي إنه المتابعة. طيب إنه نانكت بورتي جنوده hadis on doole ɓuri ɓen jantade ɗum ɗo ko deftere maɓɓe moƴƴa ko imamu Tirmidhi andi ashabul kutubi sitta deftere kala no jogui misa ene jogui ɓural goo ko nde deftere jogaki. sunan Tirmidhi hino tawa e ɓuure nde deftere ɗo ko defte hedditiɗe jogaki. si ɓe jantike ɗo joni hadis hiɓe wawima wiide o hadis ɗo hino mari seedeji 10 hadisaje jantiɗe sifa ko mbi jantiɗo nder o hadis ɗo tawa fof mana ngo gotum kono ara tawa sahabaɓe felliɓe hadis o na gotum o janto kadi sahabaɓe kadi fof siko jowo siko jeego siko 10 sayi kono ɓuura ha 10. ɗum noon ko imam Tirmidhi tun wattanno ko deftere maɓɓe ina mari on misa ɗon so yalti ɗo ndaaro yon hadis kala ɗum ɗo no wallita o tigi jon fiya ɓurti heɓude dalil moƴƴa
ba ɓe tindinte o hadis ɗo awa sila fa leɓɗe seedeji bus janngo o hadis ɗo hadis ɗo hadis ɗo mowama jantanaɗa hadis aji sappo joni sa moɓidiri ɗiɗo fof a hayɓe nafoore e masala o ɓuri so tawi ko hadis goto jannguɗa tawi ثم قال المصنف في النوع الثالث والثلاثين بعد أقوى جوني الثلاثون قلنا الاعتبار المتابعة وني 31 والشاهد وني 32 قلنا فهم ودن شر غوتو بعد جوكنير طيب جون دو كادي كو دامال غو النوع الثالث والثلاثون وزيادة الثقات والجمهور على قبولها دو بأدى لتعريف زيادة الثقات ko ɓe janti tun ko ñawore mum nde ɓe maki wal jumhuru ala qabuliha tarif mum noon ko honnu ziyadatu thiqat hiya an yarwiya jama'atun hadithan wahidan bi isnadin aw taktubun aqulu kalima kalima wala namshi طيب أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد ومتن واحد فيزيد بعد الثقات ما لم يذكره الآخرون أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد ومتن واحد فيزيد بعد الثقات ما لم يذكره الآخرون طيب ko hadis gooto tugarɗe gooto filla tawano no woodi hoɓɓe goo hoolaɓen wiyeteɓen ko thiqa haɗa ɓe hewti yani koɓe hinji ko no tabiti hankin ko jantiɗen ko dina kam maɓɓe dina maɓɓe kan kañum kadi hino tabiti yoga e ɓeeɗo ɓeeɗa konngol goo ko ɓeeɗa ɓeeɗaani tawa noon ɓen kamɓe ɓeeɗuɓen kadi ko ɓe hoolaaɓe ɓe alaa probléme ka hunjagol ɓe alaa probléme ka diina jooni yeru konko ɓe ɓeeɗi ɗon jaɓete ka jaɓetaake sabu ɗum ɓe maaki wal jumhur ala kabuliha awa ɓuri kon ɗuuɗude e karmakoɓe ɓen hino wona ni jaɓugol konko ɓen hoolaaɓe ɗon ɓeeɗi ɗum noon holli no woodi karmakoɓe goo en ɗon jaɓaali en fiinu ko honno wawata wonirde an ka hunjiɗo moƴƴa kaari kañum ko hunjiɗo moƴƴa on fof ƴooɗo ɗon heɗe ɗon darse gooto janngon hadis e juuɗe karmakoɓe woto hara tawa ko on on wawi manditade ko janta kon ɗon ɓeeɗa hara ɓeeɗa kañum filliga kañum hadis gooto ɗon kamɓe ɓe acca ɗum ɗon la hara onon ɓoydi ɓen goɗɗum onon falji ɓeydu ɗon ɓeyni sina ɗum ɓeeɗa kañum kadi ɓe anda no gon konngol ɗo woolano jaɓɓuɓe jaabi ɓenni la hay si tawi ɓe fof mum ko juuɗe karmakojo goto ɓe janggi ɓe filli hadis on kono saayi ko jannete ɗon yimɓe ɓen no seedi hay so tawi ɓeɗo fof ko daraja goto jogui tono wawi wonde ko jannete ɗon oɗa welsidi goɗɗum seeɗa e hakkille makko ɗo yehi nokku goo ɗum no waɗa saayi ko tawaɗa windude ko wona ko woolede luttani tun miijotora piigu ngo cheytan sowin sinne miijoɗa fi goɗɗum gokkunni arta kadi ka darse ɗo ya artude hara yiro ko wona ko woolede ɗon no yeehi tawi ɓe miijanoki goɗɗum e nder on saayi ɗon ko darso wona no woolede ɗon nden nokkude ɗon no diwataɓe joni kamɓe kadi soɓe fillike ɗum ɗon malgré on fof ko daraja goto jogui ɗon ka gandal kono kamɓe yeru konko ɓe ɓeedi ɗon ɗum ɗon hollaɓe falju neɗɗo no wawi welsindade saayi ko joni ka raɓɓininde haala ko ɗum ɗon woni ko karmo ko ɓe bus yaari e muɗum ko noon kadi ko ɓuri kon sellude jaɓugol ngol ɓen hoolaɓe ɗon kadi ko ɓe fawi kon e dow hadis on
no tawa jokkuɓe ngol laawol ɗon jaɓuɓen al-imam Shafi'i e imam Bukhari e Muslim e Tirmidhi e ad-Daraqutni wa ibn Khuzaima ɓeɗo fof ko karmokoɓe towuɓe ka hadith tawa goto kala ɓeɗo so jantama goto kala ɓeɗo yoni taw dalil naafi noon ɓe nayo jeego si yeehi e hoore konngol tawi joni yani misalu dhalika no ari e hadis naɗo sallallah alih w sallam mo Abdullah ibn Mas'ud filli ɓe maaki sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayu l'amali afdal qala as-salatu fi waqtiha ka hadis andaɗo tawi no woodi e riwaya go as-salatu fi awwali waqtiha ka tawi joni noon ɗi riwayaji ɗo ɗiɗi kala fi l-Bukhari wa Muslim joni ɓeyduɓen fi kalimatu awwali waqtiha eɓe ɓeydali ɓen ɓeɗo fof ko hoolaɓe ɓeɗo fof ko karmokoɓe hadis joni si en yeehi e laawol innuɓen si hoolaɓen ɓeydi goɗɗum wata ƴette en ittey kalima awwal o amma noon si en yeehi jaɓugol ɓen hoolaɓe ɗon kadi ko fawi ko nder ton ara en tabintinne konngol awwal o yo ɗulle kafiro no seedi seeɗa as-salatu fi waqtiha e as-salatu fi awwal waqtiha no seedi ka tawi fi farq juulugol ngol ko fuɗɗorde saayi net e juulugol ngol e saayi on ɓa saayi on no yaaji leeru juulugol fana ilaka fana on naati ɗon haa ka saayi on lanni ɗon alansara on naati ɗum ɗon fof mum ko saayi fana goɗɗo hadis wi ɗon fi awwali waqtiha ɗum non holli si tawi saayi on ko 13h00 natata awa ko faandi ko on 13h00 ɗon haa ɗo wiyeɗe 30 ɗum ɗon fof mum ko awwali waqtiha e julu ɗon 14h passé ɓen ɗon na gootum joni ko ɗum ɗon senni tawi joni ɗon ko ɓuri kon sellude wiiɗe ko karmokoɓe yeehi ko wonnema na koyo jaɓe hadis go kadi nelaɗo maki sallallah alih w sallam al-humma min fayhi jahannama fa abriduha bil ma no ari e riwaya ko ka sahih Bukhari o hadis namo mi janti ɗo muttafaqun alayh no ari ka yani sahih Bukhari ɓe maki fa abriduha bima'i zamzam ha pali ko ngulendi way ngulendi jahannam wulugol ɓandu e pali ko nandite muɗum o si heɓi neɗɗon hino tindina nelaɗo maki sallallah alih w sallam yon ɓuɓɓinir ɗum ɗon ndiyan ɗum ɗon hay docteur ɓe tigi no conseille ɗum ɗo si ɓandu goɗɗo wuli pande tension ƴawi pande o yeeya ɓe wonne ɓe ɓuɓɓine ni lincium ɓe waɗa ka tinde ɗo ino wallito hada mina tibbu nabawi wallitoto tippingol ngol ko ɓandu ndu wuli kon pande joni e oya hadis nelaɗo ko maki ko fa abriduha bima ndiyan kala ko waɗɗon oya hadis ɓeya ɓeeɗi fa abriduha bima'i zamzam o ndiyan zamzam tawi joni oya riwayaɗa ɓeeɗuɓen zamzam o sifa o ara riwa o jaɓete ka jaɓetake yokkubal fi hennu ɓeeɗuɓen mina thiqat amma si tawi ɓeeɗuɓen laysu mina thiqat intahayna min al mawdu are haala juutata ɗon hanki en jantike ɗum ɗon ka ad-da'ifu ida tafarrada bi riwaya la yuqbal fadlan ida khalafa man huwa awla minhu aw khalafa al-jama'a khalas fa yusamma hadithu bada lowɗo si fillike hadis so lundike ɓurɗomo are hadis makko on kanko hadis ashal ahsantu awa aray hadis makko jaɓetake ko liddu hadis makko jaɓete liddu shaz on kono de wiɗen kono wiyete al hadis al mahfud so lundike ɓurɗomo amma so tawi ko lowɗon tigi ko lowɗo déjà o filli kadi
hadis ko tawata ko kanko tun kadi fillimo himo lundi kadi hoolaɗo haɗa hadis makko kanko kono wiyete ha al munkar munkar wa didduhu al ma'ruf. Ahsant, anta tarakta al munkar dhakalta al makruh. Ha طيب خيرا ما شاء الله. طيب joni hare ko ɗum ɗo woni fingol konngol ɗon kadi ka raɓɓini nde yaalo ɓe maaki fi nawi athalith wal arba'in wal mazidu fi muttasilil asanid ay karmo ko ɓe hino wonani kadi fi jaɓɓugol yeru ko ɓeeda kon ɗa koko ɓeeɗa ɗo kaka matne yani ka nassul hadith sañi ko kadi hino ɓeede kadi ka sanad yani ka tugorde hadith. Joni sanadu taweteɗo ko sanadul muttasil hino tokka ha moƴƴi goto yana hakkunde ton won ɓen ɗon kadi fo mum ko thiqat goɗɗo ko ara ɓeeda ka sanadu ɗon ma ɗum woti jon ɗoyta joni yeru konko ɓeeda ɗon jaɓete kayen innayi ɓeydu ɗon falju ñawre ko wolɗen gon ka hadith ko sifande ñawre ɗon kadi woni ka sanadu ɗo ha so tawi ɓeydu ɗon ko hoolaɓen o tawa mo tabiti ka hunjagol makko ko hunji ko no tabiti dina makko kañum kadi ino tabiti o andiraka faljugol pandi o andiraka heggutugol o ɗuɗiraka ɗum ɗon dina makko kan kadi machallah o andiraka fenande o andiraka bid'a o andiraka fasik yagal e ko nandite ɗum ɗon yeru konko ɓeeri ɗon kadi jaɓete. dinɗel misal mo hadis ibnul mubarak mo filli ɓe maki haddathana sufyan ابن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر ابن عبد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة قال سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. سنة دوام فاني دين دونا نغلا ناتو دي كفيرو حديث. طيب o hadis ɗo mo ibnul mubarak filli sanad ɗon ɗo fof muno ari no woodi ari riwayaji go filli ɓe o hadis ɗo kadi tawata kadi ko hoolaɓe filli hadis on hunjagol maɓɓe ngo no tabiti dina maɓɓe kan kañum kadi hino tabiti kono ɓe jantaki ɗiɗo ɗum ɗon holli kamɓe sanadu on ɓeedaki ɓe jantaki hombo e hombo ka ibnul mubarak iwi ɗon ɓe jantaki sufyan ko direct ɓe inni qala ibnul mubarak haddathana abdullahi ibn yazid ɓe jantaki sufyan yeeso ɗon kadi aba idris ɓe jantaki kadi on ɗo ka busr bun abdullahi aba idris diwa mubasharatan ɓe yehi qala sami'tu wathila joni ɓe fawɓe sufyan ɓe ɓeedi kadi abo idris haray yeru ɓeeɗo ɗiɗo ɓeeda ɓen ka sanad koye konngol ngol ƴette kadi ka koye accite yulle hino fellita ɓeeɗole kadi si ɓe ittama sanad o wonanta munkate haɗa ko muttasil lombi ɓen hakkude maɓɓe ɗo si ɓe iwi a sanadu yaɓu ka muttasilan joni ko sabu ɗum ɓe maaki ha wal mazidu fi muttasilil asanid yeru ko ɓeeda kon e sanad tawata yani gooto yana hakkunde maɓɓe si ɓen ɗon ittama ɗon lorrata sanadu yaɓu ka muttasilan joni yeru kon ko ɓeeda ɗon kayfa namal bi hada qulla hukmuhu ka hukmi ziyadatu thiqat fi lmatni tayib ɓeedu ɗon ida kana thiqa yuqbal la siyama إذا كان الذي زاد
awthaq mimman naqasa. Surtout si tawi ɓeydu ɗon hino ɓura hawalede daraja makko hino towi ɓuri ɗuytu ɗon joni hare o jogitete fi hennu huwa awthaq a'la daraja min alladhi naqasa ثم زيادته يقبل. طيب لظروف خاصة لو سي الله مو يوي سايغو تفتن تيمن هارنو لابانو ها يكونتيني كانو قدر الله ما شاء فعل. طيب قال المصنف وصفة الراوي أي الراوي الذي تقبل روايته وهو العدل الضابط ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز ويحصل له في 5 غالبا وكيفية السماع والتحمل. صفة في اللي توبي حديث من بيتاوتا هراتوا حديث ما بينجابته كصفة جهن ندواتي مودة eɓeɗo ɗe maki no tawayi ɗin sifaji ɗon wa huwa al adlu koye taw oti jon ko numɗuɗo ko fewuɗon marɗo pewal gadina makko ɗe maki al adala hiya malakatun tahmil sahibaha ala mulazamati taqwa wal muru'a ko sahi hombo wiyete neɗɗo ko numɗuɗo ko fewuɗo ka dina makko ko neɗɗo jogiiɗo yani kulol Allah tawata ɗum ɗon hino puusamo jogitagol dina makko kan puusamo kadi e jogitagol kadi neɗɗankaku e aadaji makko ɗin tawata ko lundi ko e aadaji ɗin tawa mo woɗɗiti ɗum ɗo. Si tawi ko neɗɗo ko dina kan yamirimo kon himo wadde ko dina kan haɗimo kon himo woɗɗitade ka aadaji kadi o ala wadde piiji go ko tawata hay sai islam on harmina kono ko aadaji nden nokkure ɗon sa waɗi ɗum ɗon haare taway na ko laɓa tawa mo woɗɗiti ka ɗum ɗon kono neɗɗo ɗon wiyete al adlu taw kata ko julɗo. Amma si tawi wotijo no mari probléme ka dina otijo jannay fillota hadis kono ko jannata kon e kono ko fillade hadis e golle makko ɗe nago wotu wona ko yiɗen kon tawata ko fillotoɗo hadis yani ko sahibu bid'a. si wayrino haɗa otijo no mari muskila fil adala ma ɗum ko fillotoɗo hadis tawa himo woɗɗiti e piiji sunnaji bus o fembe ware nde haalaɓe yani musbil هذه الأشياء موجودة فيه جوني سيكون سببا ستنقص العدالة فيك فيه إنه يعني أتوي دينا كان كياميري كون إذا ودي تارين يعني كل الله نقول قلت واتاي نقول دوانو ما حدو دوادو كان تيم بيجي دون تيمبا ما نراتوا ودي جون فيني كيو تهرمكو إمو عندي رادون دون so sifanike ma kongol tun ta jogo ɗo si hunde waɗi ɗo so sifike tun nano feƴƴirno to jom wolirta oto jom fene so woni rino hare ko hadis kadi ɓe inde indaho iskal fil adala joni ko ma hara fillotoɗo hadis on wona o ala probléme ka dina makko ko sunna on tindini kon himo waɗa ko haɗa kon himo woɗɗito yo taw kadi dabitun ko hunji kon eno tabiti ko marɗo hakkille woti jon ɗuuɗa faljugol ɓayna taw woti jon faljata hara tawa faljere makko nde hino fanɗi moƴƴa ɗum wiyete dobto sor tawata ko hunji kon ko ɓuri kon ɗuuɗi ɗe so hunjiki hadis o simo jannoyɗomo o janne wono hunjorimo noon o ɗuytata awa hay si tawi o heggiti nas on o wadde mana on e juuɗe karmo ko ɓe jaɓuɓe
fillagol hadis on harata ko mana muɗum ɓanuri karmo ko ɓe ko déjà ɓe jaɓali si tawi a heggiti nasu hadis on ya wallimo ɓen ɗon newnali fillagol hadis bil mana amma jaɓuɓen wonde mana no sellande goɗɗo filloto hadis bil mana yo taw hara mana mo jantotoɗa on kadi hiɗa andi luga hiɗa andi awa o mana mum yani nassu mum heggiti on ɗo gonkol ngol ɗo simi itti ngol ɗo mi addi gonkol ngol komi faala addude ɗo mana o yaaday eywa no tawa ɗin sartiji ɗon joni away taw o tigi jon hino hunji ko waway fillitade ɗum ɗon haray faljere ɗuuɗa aɗa o guittata fo ma ɗo ɗuuɗa heggitugol si tawi ko on ɗo hunjade janna amma si tawi kaka deftere makko woni jannude ko wiyete ko dobtul kitab awa sayno jangata hadis on o eto o winda bindi moƴƴi hara tawa simo jannoyde o jangay ko windi kon hara faljere ara e muɗum ala ko wiɗen kon tashif hara tashif ala ton amma si tawi kanko dobtu makko simo fillade hadis on kaka deftere makko kono nden deftere ɗon kadi sayno windayno faljereji no ɗuuɗi ton ha murajim ko muzahim o jangirta ha abdourahman ko ubaydourrahman ɗum kanko sayi kala ka deftere no haalirano noon nano o windiri sinno noon kadi woni hara hadis oɗo jaɓetake hadis makko jaɓetake fi hennu won hino huula watta faljere nden naatu ka nder hadis joni ko maɗi piiji ɗo ɗiɗi kala jokka diina kan e nunɗal ngal wonay o tigi jon yo taw kadi o tigi on kadi ko hunji kon kadi hino tabiti maɗo seka ka deftere makko kadi woni jannude yo tawa kadi ko windi kon ton kadi koko selli winda ɗiɗo ɗiɗi kala si manki hare jaɓata si diina maɗa kan selli tawa kono ko hunjotoɗa kon fo mum a jillidiray jaɓetake sa hunjo kaka tawa hennu tigi de tawaɗa hunjo moƴƴa kono tawa kadi dina kan sella kadi konngol maɗa kadi jaɓetake fi hennu hino hula ay konko dina kan tindini ɗo si tawi an a watta ɗum ɗon ta suuɗu ɓawɗo ta change ton goɗɗum ngo ɓawɗo ta créé goɗɗum ngo sifa koko jantiɗen ɗa hankin ɓe wonnoɓe montude hadisaje woola saabu defandugol tum mazhab maɓɓe o ɓawɗo saabu ko oya watno fi wallitagol payku makko kon saabu karmo kojo payku gon no piimo o monti ɗon hadis tawi ɓe maki wa yadkhul fihi hino tawa ino naata e nder ɗum ɗo kadi marifatul jarhi wa taadil andugol ngol gandal wiyetegal ngal aljarhu wa taadil ko wiyete aljarhu wa taadil ko ɓeni aljarhu huwa wasfu rawi bi wasfin yakunu bisababihi la tuqbal riwayatuhu aw turaddu riwayatuhu wa taadil huwa an tasifa arrawi bi wasfin yuqbal riwayatuhu bisababi hadha alwasf sinnama jar na ɗum mana muɗum tigi tigi ko barmingol kono na mana lugawi on fanda ene ko sifagol fillatoɗo hadis on konngol maɗo sifaji tawata hadis makko on ƴettetake ani ko ɗum wiyete jar ino goƴe hey hada sahibu bid'a so ɗum waɗi haray en hadis maɗa maayi kamɓe sifikima konngol woni saabu ha riwaya maɗa on accitama ida yusamma hada jarahahu ɓawɗo ɓina ɗo joni hada taqiyun maɗo ɓinnamo abidun indahu su il hifz ha abidun indahu su il hifz ko rewo Allah moƴƴa kono yeeyi ko hunji kon laaɓa fe ara ɗon kadi woni jarho ka seka rewo Allah moƴƴa kono ɗo ko hadis ko fanda koye riwaya maɗa o jaɓe ko rewata kon Allah ɗum ɗon hakkude maɗa e Allah noon joni sey ko hunjotoɗa ko moƴƴa aɗa sa filli enneki yimɓe ɓen hadis ko faljiraddoyta ɗon kadi aɗa riwa maɗa jaɓatake joni ko sifanno wiyete aljarhu sifagol filletoɗo hadis on konngol nde tawata gonkol ngol woni saabu ha riwaya makko on jaɓetake ko liddi ɗum no wiyete at taadil
ta'dil ko hennu awa ko sifagol fillo tawde hadis on konngol tawta so sifama ɗum ɗo wone sabu ha riwaya makko jaɓe ina goɗo jon fulanun ahfadu nnas oɗo himɓe ɓen fuu mum ko ɗo ɓuri hunjagol hafidu dunia nder aduna on ko ɗo ɓuri hunjagol hada thiqatun ha ma ɗum thiqatun thiqa déjà sa ko karmo ko hadis ɓe double thiqatun thiqa waɗo ɓeyna abidun hafidun ko rewowo Allah moƴƴa ko hunjiɗo kadi moƴƴa ɗum kadi si woni hara woni ta'dil tawi yo taw oti jo hino andi ɗum ɗon kadi ɓa fi yonnu fillotoɓe hadis ɓe bus hara tawa ɓe yewta sifa ɗi kongi ɗo goɗɗo go lumbototo ɓinɗe heewi sa yi kaari ko hadis selu hadis o sa yi kaari ko hadis Allah noon dandu goɗɗo noon mawɗo ɓe innayi si kaari yolliti fillogol hadis on riwaya ɗon pottinemo to fi hen noon kaari no nder ton limada li annahu majruhun ko sifaɗo ɗin kongi ɗon tawi defte no walli fa fi muɗum wa bayanu sinni samai e ɓangingol kadi ko e duuɓi jeli o tijon wawata jangude hadis nana hunjomo laki wa huwa at-tamyizu ɗum ɗon ko duuɓi ɗi tawata ɗin o tijon hewti duuɓi o wawata sendidirde hakkude piiji ɗi goɗɗo noon ko sa hombo heɓata ɗum ɗon wa yahsulu lahu fi 5 galiban ka duuɓi joyi ko goɗɗo heeɓi ɗon duuɓi joyi ha yeeso ton haray on tijon heeɓi sinnu tamise o wawi sendidirde hakkude piiji ɗi kono ɗo ani karmo ko ɓe busno maki mana ɗo alhaali himɓe ɓen no seedi hay so tawi busno heɓa ka duuɓi joyi no woodi pay koy go noon ton tawa ɓe timmina duuɓi joyi kono ɓe weli hakkille ɓuuri ay pay koy ko duuɓi 10 a tawi si finama ɗo maɗo si konngol wolama ɗo joni pay ko ngu hunjoto direct o yaha amo duuɓi 50 on tawa wawata jamanu ɓurdi ka hakkille aya kadi goɗɗo ko kadi heeɓi duuɓi 7 ha duuɓi 10 tawa hay miñirawo makko boɓoygoye ley ga hino faama ɓuri mo dan hada yahtalifu min shaksin ila shaksin akhar hay so tawi aada tan kaka duuɓi joyi déjà noon ɗo ɓe kono naɓi ha duuɓi 50 ha duuɓi 25 tawi almuhim wa kayfiyatu samai e ko honno o naniri o hadis ɗo ko honno o tijon janggiri o hadis ɗo ko ɗin laawi ɗon hikki yeeso ga kono e wawata hewtode ɗin no joni laawi ɗi hadis janngirte laawi 7 o tijon anda kadi o jannguɗo ɗo o filliɗo hadis ɗo ko laawol wongol o janngi hadis on ɗum no fof wallitoto fi andugol yani o filliɗo hadis ɗo tawi hadis makko jaɓetema ɗo sa jaɓetake wa tahammul e sama comme ko maana goto tahammul huwa akhdhu alhadith wa sama huwa sama'uhu wa akhdhuhu wa ta'limuhu joni wona ngal damalare ngal yeesoɗa joni yeeso go si tawi e janggay noon gol ɓe nenugol yani turuku at-tahammul sinama turuku tahammul ko laawi janngugol hadis on akhdul hadis wa ta'limuhu joni ɗin laawi ɗon kadi si a andi ɗum ɗon si tawi o tijon ɗo joni kanko ko janngiri hadis on ko wiyete kon laawol wiyete ngo almukataba har tawa ko goɗɗo windanimo o hadis ɗo e deftere naɓanimo inni kaari hino sella ko filloɗa o hadis ɗo eggamo e an inna o hadis ɗo ko juuɗe an ittuɗamo fillo hadis on inna haddasana o inna kaari yewtila innete o akhi ɓeɗo ɓe jannalima na kamɓe tigi yewtuma koɓe windani joni alal aqalla inne ka taɓani kaari windanila kono sa inni haddasani no jaɓetake ɓano anda ko laawol on ngol janngirɗa on hadis ɗo joni si en hewti ɗo aray en acci hakke daroɗen ɗo hannde aɗa ɗen tori allahu subhanahu wa taala yeru ko mako yeru ko janta kon ɗo
yalla de barki e muɗum o ɓurtan ekkude faamu e nder tom are kala ko yewta nder ga sin hawrude e sawaba are hada min indillah non ko allahu yuri subhanahu wa ta'ala si tawi kadi goɗɗum go yewtama nder ga ko woni faljere are hada minni wa min asheitan wa ana bari min are ko immorde an faljere e immorde e cheytan ɓa mo yiɗi sowin singon mo yiɗi faljingol bani adama aray miɗa holli kadi nden faljere ɗon kadi miɗa tirtinde mi tawaka e mayre ara sawaba on ko woni o yo joguito ɗum ɗon aɗa ɗen tora allah subhanahu wa ta'ala o faami en ka dina ɗo o waɗa barki ko janni en ko o andina en kadi konko e anda wa sallallahu ala nabina muhammadin wa sallim والله دقيقتين إلى 40 تمام. إذن يعني 5 دقائق سيكي سنجنوري يركو جانتا كون دونان نعم شيخ تفضل. والعالي طيب العالي ko tawata filliɓe hadis on hakkunde on ɗon e nelaɗo ɓe ɗuuɗa innen ɗo joni hara tawa imam Bukhari wiɗa ɓe filli hadisaji goo tawa hakkunde imam Bukhari e nelaɗo ko tato lombi hakkunde maɓɓe ɗum ɗon ɗuuɗa on sanade ɗo wiyete al-ali no woɗi hadisaji goo wonɓe hakkunde imam Bukhari e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe jeenayo jon ko jeenayo fo oɗa janni oɗa ha hewti imam Bukhari sa limi ɓen ɗo fof ɓe yahi ha ɓe jeenayo on ɗo ɓano juuti pandi kon ɗo wiyete annazil ko raɓɓiɗiɗa pottawa ko tata won hakkunde imam Bukhari e nelaɗo on sanade ɗo wiyete al-ali. Exemple mu no woodi kono ɓa tawi hande no ɗumanni seeɗa mi wawa lejjantade misal muɗum sina ɗum labindiɗo misal muɗo mo hadis mo tawata yani ko tato woni hakkunde imam Bukhari e nelaɗo e hadis mo tawata ko jeenayo woni hakkunde imam Bukhari e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. no ko numéro ɓeɗo ka ok inchallahu taala tawi regi ɗo mbikka numéro o no faala ɓe ƴettude ko 622 15 58 33 Nuhu Sow 33 joni sey ko fi posegol question ji fi gandal hadis moƴƴa are ɓe karma ko ɓeɗo fof no toon nande are tan accu ɓeɗo to noddo menen ɓeɗo fof e karma koɓe hedditiɓe sentoɓe surtout fantelema jemmaji ɗi yani waɗoɓe nadduwa o ɓenno ko karma koɓe amen towɓe no moƴƴa aray landagol ɓen ɗon hino ɓuuri landagol men menen fi hennu ɓe andi busko men ganda ɓe ɓuuri men duuɓi ɓe ɓuuri men ɗi piiji ɗin fof aray sinara tawa ɓe hettaki woni no gasa si on posi yani ɓe daɓɓitay si en fof en ronki e landoto ɓe inchallahu taala. Naam. Nuh Sow naam Nuh Sow yetto bari ɓe ngala famude ay ɗulla min faljataɗo min na bari شيخ أنس علينا تمام الندوة يعني في الليل غدا لا بعد العصر يعني بعد العصر إلى غدا ما في درس. طيب ندوة بعد العصر إلى المغرب. إلى المغرب بعد قبل المغرب نكتفي بهذا. تمام جميل. شكرا. عندي كلام بسيط. عندي كلام بسيط ثم تختم أنت. تفضل. تمام إذا شكرا أستأذنكم. اليوم أيضا تستأذن قليلا.
tamam dakika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bi'idhni Allah jalla wa ala wa li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bi jambi sayyid men ma ko de nela do be ko ba sahaba de darani be hajina iti jawle mo arbi mo ki mo haka dina wawe de are si be jubbe de dube de dina islam en to Allah jalla wa ala ya do ak en barki e di jonde ki do e ko wonde jambude kon kadi ko faami nay ko wonde jambude kon non nay fere ko de jego are e jarni cerno be meden bangina be ko yowde ngal ganna hadith do kañum man day fitango le hadisaji kadi ɗi e oɗo taw ara andi tina jama ɓe ɓeydu wakkilade moƴƴa ara ngal ɗo gandal wiyete ilmul hadith o karankoɓe maajirino ara ngal ɗo gandal yahtaju rijalan yahmiluhu aray no haɗon dini e worɓe ɓeyno ronno ngal ɗo gandal ko moolata aray fi on tammu on no haɗon dini e buƴi ko jangete kon no ɗuuɗi idan oti eto noon o wakkilo o fuɗɗo ka fuɗɗorde wano ɓe fuɗɗorani ni o yaara no yaarete noon hara o soŋaali o haaɓaali bal no woodi karamokoɓe ɓurɓe ɗuudeɓe ɓeyni goɗɗo so woolay fingal ɗo gandal o fanɗi o ɓuru kam to ngal 20 sana ɗuuɓinoɓe ara ɗumɗo ɗum o jokki wimɓe kiike o jokki fingal ɗo gandal so o yewta fi maggal idan haray no haɗon jini e ɓeydu wakkilaade moƴƴa oɗo ko seeɗa yani ko sappande ɗum no woodi deftere no ɓe sappori noon jangete ɗen haa oti muuto e muuɗum o yewta fingal ɗo gandal ko gandal ngal andan e hoore meɗen karamo koɓe waɗino gurdam muɗum fof e fingal ɗo gandal sabu andugol fingal ɗo gandal anda hadi selluɗo emo sella ko nantata e sifa ɗum ɗo harayno haɗon jini e wakkilagol janggal no karamo koɓe maakiri ni no jeeya e maɓɓe karamo koɓe towɓe wono Aliyul Madini ɓe yewti e yewtereji maɓɓe fingal ɗo gandal e haawi ko woni e fingal ɗo gandal e wano noon kadi e koynaɓe ɗo kadi e woɓɓe goo karamokoɓe towɓe jogiiɓe ɓeɗo gande annduɓe fingal ɗo gandal tawata haray woɓɓe wakkilinoɓe yewgol kiloji Imamul Bukhari rahimahullahu taala se ndaari ɓe maagi ɓay ɓe fokkiti yewgol janngoya ngal ɗo gandal ɓe yalti janngoygol ɓe kontuno kiloji ko ɓe jangi e ko ɓe yehi kon ila ka ɓe fuɗɗi seppo ɗon ɓe konti kiloji haa tawi hannde kadi ɓeyni ɓe acciti kontugol ɓe yeggiti tode ko jeluɓe on ɗumannaɓe hakke ko ɓe seppani ɓe yangi fingal ɗo gandal idan si ɓe yewta fi maɓɓe hannde tawata hara wonɗo o innayi hadis o ko fi sahih Bukhari e ko nantata isba ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ruuɗar nden e wakkilare nden haray ɓe julɓe hay hunde heɓortani e pour le fuuta inni wo ko a pewmi maaya heɓata ndaare a pewmi maaya heɓata ndaare haɗa ko bewti wakkilo moƴƴo haray wakkilo ɓe gandal ngal no inna be sa immani du yaltanoyɗa ngal ko awti woni o ko jam hay siko ɗo sa waɗi programme a waɗi nidam jukkudini a inni inchallah lewru kala mi gaynayi matnu ma lebbi ɗiɗi kala mi gaynayi oɗo matnu ma ɗum mi gaynayi nde deftere ko yowdire ngal ɗo gandal a yaari noon seeɗa seeɗa ha ndaaro yoorema e nder duuɓi sappo inchallah haray a tawi no woodi ko anndude ngal ɗo gandal tatana ko woni wo oti landoto ray noon tummiɗum no anndi tingol haray kadi gandal hadise ngal ngal hatondini e ko wiyete kon needi e ruuɗaare e kulol Allah e muñal so oti wawa heɓe on ngal ɗo gandal e koye wakkilo wono ka dawraji oti sino janngude ɓeyde wattan o hilla e kono janngude ko moƴƴa jento oti ɓuyta sogola aduna on e muɗum wono téléphone liɗi ndi hamba e moƴƴa harano yewtede wonde no wawi maaluma goto o fuuto maalo joni neɗɗo mo salsa ma mo Allah ma ɗum daif ma ɗum hasan si fuɗɗama si ɓeyde fi muɗum a yalti yani gandal hadis ngal ko jolo no wawiwa sen moto ko hande ɗum ɗo taƴi ɗum ɗo lombike ɗum ɗo taƴi ɗum ɗo lombike gandal hadis no wawiwa gandal nahaw si fuutike maka fuutode a yaha yeeso andata ko ɗo nawat idan hade ko bewti wattana hilla piiji ɗin yani mustalahat hadis ɗi jangede ka taarih haɗa oti wattana hilla fi muɗum ta oti eto ha ronka faamude ɗo o yahoya yeeso par ce que sa famani ka fuɗɗode a wiya yahaka tumbo a famata sa famani ka tumbo a famata ka lamnode haray ko rewi watta mo lilla moƴƴa oti wattanella si aɗa e dawra on oti jogo téléphone o moƴƴa ɗuman woɓɓe kayno ɗum ko ɗum ɓe trompete ɓe noddi o sa gaytuɗa e darsuma siba ɗum ɗo wi haray ko watta mo lilla hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh جزاكم الله خيرا.
ara jamni kam ko be meden ara to yalla yumde to mo be jokki ara inshallah o wi no kala wona ka place no ko wa ko sende de inshallah no kan le ba suude on ma si to salminama fi de deftere de ko sahih bukhari inshallah jama ko jamma en to yalla yobu jama ko mo be jokki be day gandal iman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh